babu 53 ka riyadu salihin aljamiu hino yewta en aljamu hawtindirgol bayna alkhawfi hakkude hulugol Allah war rajayi e tijjagol jortagol baraji makko ɗin moƴƴere makko nden yurmede makko nden ilam andu anna almukhtar wonde ko suɓa ko moƴƴa halegoy ko ɓura ɗaɓɓirede kon lil abdi jiya ɗo fi haali sihhati e nder alhaali cellal makko ngal an yakuna ko nde o wonata khaifan huluɗo Allah rajiyan tijjiɗo kadi yurmede Allah nden wa yakunu laato khawfu kulol makko ngol wa raja'uhu e jortande makko moƴƴere Allah nden hulugol lette Allah ɗen e tijjagol yurmede Allah nden tawa sawa an hino fota ter hunde pesata ɗum ko ɗo julɗon ko ɗaɓɓa wona e goɗɗo rew Allah ha kañum hoolo naata e aljanna tata ko tañƴini kon naatugol aljanna e ko tañƴini kon moƴƴere nden ɗum ɗon jiccay ɓuri ko huli kon lette ɗen na e goɗɗo kadi hulu ha ta kulol ngol kadi jiccay ɓuri ko tañƴini kon ko yiɗi fotu fi haalal maradi e nder alhaali nde o nawni wa fi haalil maradi e nder alhaali ka o nawni ɗon yumahidu rijaa ɗon noon o lerɗina o jikkina tijjagol yurmede Allah nden mi mana fewndu o selli tijjagol ngol e kulol ngol koye fotu kono si woni ha on tigi nawni on leerɗon ko ɓuri laɓede kon ko yo jikkin moƴƴere Allah nde yurmede Allah nde wonde ko ɗum ɓuri mo fewtude wa gawaidu shari tugale sharia o min nususil kitab ko immorde e daƴƴe deftere Allah nde wa sunnati e sunnane laaɗo o wa gayri dhalika e ko hina ɗum mun mutazahiratun ko feeñu ɗum ala mutazahiratun ɗum hino feññini ala dhalika e dow ɗum hino ɗo qala Allahu taala Allah daali fala ya'man kon yo hoolota ko makro Allahi pewji Allah ɗen illa alqawmul khasirun wa qala taala innahu koni la yay'asu taƴotako min rawhillahi himmorde yurmede Allah nden illa alqawmul kafirun wa qala taala yawma tabyaddu ñande rawnoyi wujuhun geecego wa taswaddu ɓawloyi wujuhun wa qala taala Allah daalay wa qala taala Allah daali nokugo inna rabbaka ande no joomma la sari'ul iqab wa innahu la ghafurur rahim wa qala taala innal abrara la fi na'im ande yo ɗiggamɓe Allah ɓe ɗon e nder aljannaji neema wa innal fujjara no bandi ɓen la fi jahim wa qala taala fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya haray o ɗo woni e nder nguure yarlaɗo wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummu wara werde o ɗon e hawiyatun ko hawiya yo Allah dandu en wal ayati ayaji arɗe ɗen fi hadal ma'ana e nder o ma'ana ngal dambugal ɗo kasiratun hiɗe ɗuuɗi fa yajtamayul khawf neɗɗon ko yo moɓidir kulol ngol warra jaw e jortagol ngol fa yajtamiu hino hawtodiri alkhawfu kulol ngol warra jaw e jortagol ngol fi ayatayn e nder ayaji ɗen ɗiɗi muqtari na tayni jolkodirɗe ɗiɗi aw ayatin ma ɗum ayaje ma ɗum aya wa an abi hurayrata ƴettama aba hurayrata radiallahu anhu o acce hakke anna rasulallahi wonde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama qala o maaki law ya'lamu almu'minu hara gomɗinɗo hino anduno ma inda allahi koni konko Allah min al uquba immorde e lette no lette Allah ɗen fotata hara neɗɗo julɗo o hino anduno ɗum wallahi ma tami o tañƴinana toko o tañƴinatako num o tañƴinantako ma tamiya o tañƴinantako bi jannati aljanna Allah ahadun hay personne sabu ɗuɗugol ɗeɗo lette ɗe Allah mari ko wona noon kadi walaw ya'lamul kafiru hara o kefero kadi hino anduno ma inda allahi kono konko Allah min arrahma immorde e yurmede e nema e weeli foti ma ɗanata o taƴanotako kadi min jannati immorde aljanna Allah on ahadun hay e goto rawahu muslim wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullah wonde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam qala idha wudi'at al-janazatu sifure on wallinama wa tamalaha an-nasu yimɓe ɓe rondikemo awir rijalu ma ɗum worɓe ɓen rondikemo ala naqihim ka daɗe maɓɓe fa in kanat tawi fure on laatike salihatan ko moƴƴo ɗalatu haray fure on hino wiide nanɗon on ala nande andan ɗon hoore mon tawi fure on hino wiide ɗon gaddimuni naɓelan heña fa in kanat fure on laatike gayra saliha qalat haray moyna ya waylaha e bone an ayna tadhabuna biha ko honto wonɗon mo naɓude hara himo inna e bone makko ko honto wonɗon mo naɓude
yasma'u sawtaha hara ino nande hito makko ngon kullu shay'in kala hunde illa al insu si wona neɗɗo ɓay kanko o fenay walaw sami'ahu koodi noon wona fi fenugol ngol tun si tawi o nani hito fure on la soyiga o faɗɗete o maya ɗon e ɗon heƴata e makko bi mana rawahul Bukhari. wa an ibnu mas'udin radiyallahu anhu qala o maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki aljannatu aljanna aqrabu ila ahadikum hino ɓuri ɓastade goɗɗo e mon min shiraki na'alihi di kinum paɗe makko kum paɗe maɗe wattiɗa ɗen kinal paɗal pestuwal maɗa ngal aljanna hino ɓattima ɓuri ngal kinal paɗal maɗa ɗon wannaru yiite ngen kadi mithlu dalika ko sifa noon ɗum no holli haka huluɗa yiite ngen wo a fanɗin haka tigjiɗa aljanna on faalaɗamo wo kadi a fanɗin rawahul Bukhari ko imam Bukhari on ko filli hadisi on dal dambugal ɗo kadi ko ɗo lanni ɗeɗo wona juutuɗe ɗum ɗo welanayi en fi rewtagol ngol yiltoɗen kadi rewtoɗen da'iman numéro téléphone ji ne woodi kala ko famini toon alhamdulillah shukrulillah ko faminaki toon wo on nodday ka numéro téléphone ji simɓe wawi faminde ɓuuri mi faminay en e ka orange on waɗay 628 waɗon 60 waɗon 53 waɗon 09 ka Selcom on waɗay 657 waɗon même numéro ka Intercell on waɗay 631 waɗon même numéro email on waɗay Laji Abdoulaye Kala @yahoo.fr wallahu a'la wa a'lam.